Languta, yingisa, u hanya. Buku ya nhungu. Mitirho ya moya lowo kwetsima. Mangenelo. Avuxeni vanghana. Ndzi lava ku mi byela hi ta moya lowo kwetsima wa Xikwembu lexi xi hanyaka. Loko mi ri karhi mi yingisile khaseti leyi, langutani swifaniso leswi la ka buku ya muhlovo wa xivunguvungu. U pfula u ya eka xifaniso lexi landzelaka loko twi mpfumawulo lowu. Xifaniso xo sungula. Yesu u tlhelela etilweni. Mitirho ku avanyisa ka 1 ndzimana ya 1 ku ya ka 11. Languta exifaniso lexi. Hosi Yesu a suka laha misaveni, u tlhandlukele tilweni hi papa. Valandzeleri va yena va langute va tlhome mahlo va nga copeti. Yesu i Xikwembu hakunene. U tile misaveni a huma hi le tilweni hi malembe ya 2,000 lama nga hundza. Yesu u tswariwile hi wanhwanyana Maria emutini wa Bethlehem. Yesu u vile munhu ku komba leswaku Xikwembu xi fanisiwa na yini. Hikwalaho ka ku homboloka ka tindlela ta vanhu a va tsakisanga Xikwembu. Va dyohile. Hakelo ya xidyoho i rifu, ku hambanisiwa ni Xikwembu. Kambe Xikwembu xi rhandza vanhu hinkwavo. A xi lavi leswaku vanhu va ya tiheleni endhawini laha Xikwembu xi baka vanhu kona. Hakona Yesu u tile ku ta hakela milandzu ya swidyoho swa hina. Hakelo ya kona a ku ri rifu. Vabihi ni vasandri va vangerile Yesu ku dlayiwa hi ku n'wi gongondzela mhandrini ya xihambano. Vanhu vo tala va n'wi vonile a fa exihambanweni xexo. Kambe vo tala valandzeleri va yena va n'wi vonile loko a pfukile sirheni a va byela a ku, mi ta amukela matimba loko moya lowo kwetsima u xikele henhla ka n'wina, kutani mi ta byela vanhu hi mina. Swi vula leswaku valandzeleri va Yesu va fanele ku famba va byela vanhu hinkwavo va matiko hinkwawo timhaka ta yena. Endzhaku ka loko a lerisile xileriso lexi, Yesu u tlhandlukerisiwe ehenhla hi papa, tanihi leswi mi swi vonaka eka xifaniso lexi. Siku rin'wana Yesu u ta vuya la misaveni hi ndlela leyi a nga fambisa xiswona ku ya tilweni. Kutani mpano hinkwavo lava pfumelaka eka Hosi Yesu va yingisa yena va ta kuma nyiko ya vutomi lebyi nga heriki. Xifaniso xa vumbirhi. Moya lowo kwetsima u chika hi ndzilo. Mintirho ku avanyisa ka 2 ndzimana 1 ku ya ka 12. Mahatsundzuka leswaku Yesu u tshembisile ku rhumela moya lowo kwetsima eka vadyondzisiwa va yena. Ka ku loko Yesu a ha ku tlhandluka, vadyondzisiwa va yena va pfumelelana leswaku va ta hlengeletana endlwini va khongela. Kutani moya lowo kwetsima u chikerile ka vona. Hi nomu lowu ku twakala mpfumawulo wukulu wu humaka hi le tilweni, tanihi moya lowukulu. Kutani vanhu va vona leswi fanaka ni malangavi ya ndzilo. Malangavi lawa ya ndzilo ma hundzuka swindzin'wana swi tshama enhlokweni ya mupfumeri wun'wana ni wun'wana. A va tatiwile hi moya lowo kwetsima wa Xikwembu, va sungula ku vulavula hi tindzimi ta mitirho yo hlamarisa ya Xikwembu. Yesu mikarhi hinkwayo u endla tanihi leswi a nga tshembisa swona, hikuva Yesu u rhumerile moya lowo kwetsima eka vanhu hinkwavo lava va nga ta yingisa va tlhela va pfumela.
Xifaniso xa vunharhu. Ta ku dyondzisa ka Petro eka vanhu. Mitirho ku avanyisa ka 2 ndzimana ya 14 ku ya ka 41. Moya lowo kwetsima wa Xikwembu u chikerile eka vadyondzisiwa va Yesu eYerusalema etikweni ra Vayuda. Enkarhini walowo a ku ri na Vayuda vo tala eYerusalema, va huma ematikweni yo tala yo hambanahambana tanihileswi mi swi vonaka la xifanisweni. A va vulavula tindzimi to tala to hambanahambana. Moya lowo kwetsima u pfunile vadyondzisiwa va Yesu leswaku va swi kota ku vulavula tindzimi leti to hambanahambana, leswaku vanhu hinkwavo va ta kota ku twa no twisisa mahungu lawa ya ka Hosi Yesu. Kambe vanhu vo tala va ehleketile leswaku vadyondzisiwa lava va Yesu va pyopyiwile hi vinyo. Kutani un'wana wa vaapostola loyi a vuriwaka Petro a yima xikan'we ni lava van'wana vaapostola va 11. U vulavule ni ntshungu a ku, vavanuna lava a va pyopyiwanga. Lavo tala va vanhu lava va pfumerile eka leswi Petro a swi vuleke. Va khuvuriwile yi ri mfungo wo kombisa ku hlantswiwa ka vona swidyohweni. Va amukerile moya lowo kwetsima na vona va sungula ku landzela tindlela ta Yesu. Xifaniso xa vumune. Kereke yo sungula ya Kreste. Mintirho ku avanyisa ka 2 ndzimana ya 42 ku ya ka 47. Vona ni Vakorinte vo sungula ku avanyisa ka 11. Vanhu vo tala eYerusalema va tshemberile eka Yesu va tlhela va va valandzeli va yena. Vanhu lava va nga amukela moya lowo kwetsima a va hamba va hlangana swin'we va endla wonge i ndyangu wun'we, kasi a ku ri wona masungulo ya kereke ya Kreste. Endzhaku ka swona va vuriwile Vakreste. Va avelane tinhundzu ta vona va tlhela va hlayisana. Siku rin'wana ni rin'wana va yile endlwini leyikulu ya Xikwembu eYerusalema leyi vuriwaka Tempele. Kwalano a va khongela va dzunisa Xikwembu swin'we. Vaapostola va va dyondzisile rito ra Xikwembu. Vakreste na vona va hlangane swin'we emakaya ya vona laha a va avelaneke swakudya. Emikarhini yin'wana a va phema xinkwa va dya va nwa evinyo ya madirivu yi ri ku komba swifihlulo swo hlawuleka leswi vuriwaka xilalelo xa Hosi. Yesu a lerisile vadyondzisiwa va yena ku endla leswi. Hikuva hi vusiku byebyo Yesu a nga si vambiwa, u vile ni xifihlulo ni vadyondzisiwa va yena laha a nga ku, loko a khensile u tekile xinkwa a xi phemelela a nyika vadyondzisiwa va yena. Xinkwa lexi a xi ri mfungo wa xitsundzuxo xa leswaku miri wa Yesu u thoviwile exihambanweni. Xisweswo Yesu u tekile xinwelo xa vinyo a nyika vadyondzisiwa va yena leswaku va nwela ka xona. Xino lexi a ku ri ku va tsundzuxa ngati ya yena leyi nga ta halaka exihambanweni. Yesu u lerise vadyondzisiwa va yena ku endla leswi leswaku va n'wi tsundzuka. Loko swi ri tano, un'wana na un'wana loyi a tshembaka a yingisa Hosi Yesu Kriste u ta hlayisa xilalelo xa Hosi hikuva Xikwembu xi te eka rito ra xona. Hikuva mikarhi hinkwayo loko mi dya xinkwa lexi ni loko mi nwela exinwelweni lexi, mi vula rifu ra Hosi yi kondza yi ta. Vakorinte vo sungula ku avanyisa ka 11 ndzimana ya 20. Xifaniso xa 5. Ta ku hanyisiwa ka xigono lexi kombelaka. Mitirho ku avanyisa ka 3
ndzimana ya 1 ku ya ka Mitirho 4 ndzimana ya 4. Siku rin'wana Petro na Yohane va yile ndlwini ya Xikwembu ku ya khongela. A ku tshamile xigono enyangweni. Hi mpfhuka a tswariwa a ri xigono a nga koti ku famba. A kombela mali eka Petro na Yohane. Kutani Petro a ku ka yena, silivhere ni nsuku a ndzi na swona, kambe leswi ndzi nga na swona ndzi ta ku nyika swona. Hi vito ra Yesu Kriste wa Nazareta ndzi ri, famba. Kutani Petro a n'wi khoma hi voko ra xinene a n'wi pfuna ku yima. Hi nomu lowu, mikondlo ni mahlakala ya munhu loyi swi va swi tiya. Kutani a famba a ya endlwini ya Xikwembu ku nga kereke a ri na Petro na Yohane. A karhi a famba a tlula a dzunisa Xikwembu. A ku nga ri Petro loyi a hanyiseke wanuna loyi. Ripfumelo leri ri tiyeke eka Yesu ni le ka matimba ya moya lowo kwetsima wa Xikwembu, hi wona ma hanyiseke munhu loyi. U kumile nyiko yo tlula ngopfu mali. Xifaniso xa tsevu. Wanuna ni nsati wa yena lavo hemba. Mitirho ku avanyisa ka 4 ndzimana ya 22 ku ya ka 23. Mitirho ku avanyisa ka 5 ndzimana ya 1 ku ya ka 11. Wanuna wun'wana loyi a vuriwaka Barnabas u xavisile nsimu ya yena a teka mali a nyikela ekerekeni leswaku yi ta pfuna swisiwana. Wanuna ni wansati wa yena Ananiya na Safira na vona va ehleketa ku endla sweswo. Kambe Ananiya u tisiyele yena ni nsati wa yena yin'wana mali. U tisile xiphemu ntsena xa mali leyi eka Petro. A hemba eka Petro a ku hi yona mali leyi hinkwayo yi helerile. Petro a swi tiva leswaku wo hemba. Se a ku ka yena, Ananiya, hikwalaho ka yini Sathane a tatile mbilu ya wena hi mavunwa u kondza u hembela moya lowo kwetsima? A wu hembelanga munhu kambe u hembele Xikwembu. Hi nomu lowu Ananiya a wela hansi a fa. Majaha man'wana va n'wi rhwarile va ya n'wi lahla. Ndakunyana ku nghena Safira nsati wa yena. Ma n'wi vona la xifanisweni. A nga swi tivanga leswaku ku endleke yini hi Ananiya. Safira na yena a fika hembela va Petro hi mali leyi. Petro a ku ka yena, mi twananele yini ku ringa moya wa hosi xana? Vona, milenge ya lava va nga lahla nuna wa wena hi leyi enyangweni, na wena va ta ku teka. Kutani hi nomu lowu a wela milengeni ya Petro a fa. Hi fanele ku nyika lava va nga ni vusweti, kambe a hi fanelanga ku hembela Xikwembu, hambi ku ri un'wana munhu. Tsundzuka nakambe leswi Xikwembu xi tiva leswo saseka ni leswo biha, leswi swi nga emiehleketweni ya hina hinkwerhu. Tshemba Yesu Mukreste u languta henhla hi siku ro karhala u ta ku veleka. Rhula mbilu, tshemba Yesu wa ku rhandza ngopfu. Rhula mbilu hinkwawo masiku. Tshemba Yesu Mukreste miringweni hinkwayo. Lahluleke Sathana u ta ku hlurisa. Rhula mbilu, tshemba
Yesu wa ku rhandza ngopfu, urhula mbilu tshemba Yesu hinkwawo masiku. Xifaniso xa 7 ta ku dlayiwa ka Stefano. Mitirho ku avanyisa ka tsevu, ndzimana ya 1 ku ya ka mitirho 8, ndzimana ya 3. Vona vabihi van'wana hi lava va ya khandla Stefano hi maribye. A tirha a ri murhangeri ekerekeni, a pfuna swisiwana eJerusalema. U dyondzisile rito ra Xikwembu hi xivindzi lexikulu, a endla masingita hi matimba ya moya lowo kwetsima. Vayuda van'wana a va n'wi kaneta. Va yisile Stefano ehubyeni, va n'wi hehla hi mavunwa, va ku u rhukana Xikwembu naswona u sandza rito ra Xikwembu. Kambe Stefano a nga chavisiwanga hi nchumu hikuva Xikwembu xi n'wi nyikile matimba ya moya lowo kwetsima. Stefano a va byela Vayuda valavo leswaku va dlayile Yesu loyi a teke ku ta nyika vanhu vutomi lebyi nga heriki. Vayuda va kariha ngopfu, va kokela Stefano ehandle ka muti, va sungula ku n'wi khandla hi maribye. Loko va ri karhi va n'wi khandla, a khongela a ku, Hosi Yesu, amukela moya wa mina. Loko a karhi a fa, a huwelela a ku, Hosi, u nga va hlayeli swidyoho leswi va swi endlaka. Vavanuna lava a va khandla Stefano va vekile tinguvu ta yena emilengeni ya mujahana loyi a ri kona kwalano wa varhangeri va Mayuda wo vuriwa Saul. Yena a khensa ku fa ka Stefano. Namuntlha, lava va rhandzaka ku gandlela Hosi Yesu va ta xanisiwa hi lavo biha, kambe Xikwembu ni moya wa yena lowo kwetsima u ngeke u va tshika hambiloko vanhu va va dlaya. Xifaniso xa 8 ta wanuna wa mufambi wa Mu-Itopiya. Mitirho ku avanyisa ka 8, ndzimana ya 4 ku ya ka 8. Na mitirho ku avanyisa ka 8, ndzimana ya 26 ku ya ka 40. Saul ni valala va kereke ya Kreste va sungula ku xanisa vapfumeri eJerusalema. Vo tala va vapfumeri lava va balekile va huma emutini. Wanuna wun'wana wo vuriwa Filipi u yile emutini wa Samariya. Kona kwalani u byerile vanhu vo tala hi mahungu lamanene ya Yesu, kutani vo tala va pfumela. Kutani Xikwembu hi ntsumi ya xona xi byela Filipi leswaku a famba hi ndlela ya mananga leyi yi sukaka eJerusalema yi kongoma eGaza. Filipi u yingisile Xikwembu. Laha exifanisweni lexi hi vona wanuna wa nkoka wo tiveka loyi a humaka etikweni ra Itopiya. A famba hi xigolonyana, a hlaya rito ra Xikwembu leri ri vulavulaka hi wun'wana loyi a nga ta xanisiwa swi nga fanelanga. Kambe Mu-Etopiya loyi a nga ri twisisanga kahle ihungu leri. Moya wa Xikwembu u susumeta Filipi leswaku a ya lahaya exigolonyaneni. Kutani Filipi a hatlisa a tsutsumela kona. Loko a fika a kuma wanuna loyi a ri ku hlayeni. Hi loko Filipi a sungula a hlamusela Mu-Etopiya hi timhaka ta Yesu loyi a rhumiweke hi Xikwembu. Hi loko Mu-Etopiya na yena a sungula a lava ku landzela Yesu. Loko va ri karhi va famba swin'we, Mu-Etopiya a ku ka Filipi, vona mati hi lawa, ku nga sivela yini leswaku ndzi khuvuriwa xana? Filipi u khuvurile Mu-Etopiya loyani, kutani a tlhelela etikweni ra ka vona a ri ni ku tsaka lokukulu. Kambe Filipi a yisa mahlweni ku vula mahungu lamanene hi evhangeli lawa eka miti yo tala. Ku fana na Filipi,
hi fanele ku yingisa no byela van'wana hi timhaka ta Yesu, leswaku va ta veka ku tshemba ka vona eka Yesu va ta kuma vutomi lebyi nga heriki. Xifaniso xa 9. Ta Petro loko a vona mahlori. Mitirho ku avanyisa ka 10, ndzimana ya 9 ku ya ka ndzimana ya 18. Siku rin'wana Petro a tlhandlukela lwangweni rikulu ku ya khongela. U nga vona Petro laha xifanisweni wa khongela. Kutani Petro a twa ndlala, a lava swakudya. Enkarhini walowo a vona xivono xa mahlori mo hlamarisa ma huma eka xikwembu. U vonile nceka lowukulu wo basa wu huma hi le tilweni, u bohiwile endzeni ka wona, a ku ri ni tinxaka hinkwato ta swiharhi leswi hanyaka la misaveni. Kutani rito ri fika ka yena ri ku, Petro, suka u yima, u tlhava, u dya. Petro a ri Muyuda, kutani nawu wa Vayuda a wu pfumeli leswaku u nga dya swiharhi leswi yilaka ni leswi nyamisiweke, u nga ka u nga dyi. Kutani Petro a ku, hakunene hosi, swi nga tshuki swi va tano, hikuva a ndzi si dya xilo lexi yilaka ni lexi nyameke. Kutani rito riku, swilo leswi Xikwembu xi nga swi basisa, u nga vuli leswaku swa yila. Kutani swilo leswi endleke kanharhu, kutani nceka lowu yani wu tlheriseriwa tilweni. A ha hlamarile Petro hi xivono lexi ni leswaku xi vula yini. Ku fika vavanuna vanharhu endlwini ya yena, va n'wi lava. Languta la xifanisweni u ta vona leswaku a va tela yini. Xifaniso xa 10. Mahungu lamanene ya tinxaka hinkwato ta vanhu. Mitirho ku avanyisa ka 10, ndzimana ya 1 ku ya ka 48. Loko Petro a heta ku khongela, ku nghena vavanuna vanharhu va n'wi lava. A va ta va huma eka muti wun'wana, va rhumiwile hi nuna loyi va ku i Korneliyo. Korneliyo a ri ndhuna ya 100 ya mavuthu ya Varoma, loyi a rhandza no chava Xikwembu. Ntsumi ya Xikwembu yi n'wi byela ku kuma Petro. Vayuda a va teka Varoma ku ri vanhu lava nga tengangiki, kambe xi n'wi kombile exivonweni leswaku a nga tshuki a vula vanhu van'wana a ku va yila kumbe a va tengangi. Xikwembu xi amukela munhu un'wana na un'wana eka tinxaka hinkwato lava va chavaka Xikwembu ni ku endla leswi lulameke. Petro u yile ni vanuna lava endlwini ya ndhuna ya 100. Korneliya a hlangana na Petro, a ti wisela emilengeni ya yena, a n'wi khinsamela. Kambe Petro a ku ka yena, pfuka, na mina ndzi munhu ntsena, u ndzi vitanele yini? Hi loko Korneliya a n'wi byela hi timhaka ta ntsumi. Kutani Petro a byela Korneliya hi timhaka ta Yesu, loyi a hlavutelaka Xikwembu eka vanhu, ni ku va komba leswaku Xikwembu xi njhani. Korneliyo ni ndyangu wa yena va pfumerile eka Yesu, va kumile moya wa Xikwembu, kutani va va malandra ya Yesu. Xikwembu xi rhandza vanhu hinkwavo, a xi yi hi ngohe kumbe nhlonge kumbe ririmi. Yesu a nga telanga ku ponisa Vayuda ntsena, u lava ku nyika vutomi lebyi nga heriki eka vanhu hinkwavo. U lava tinxaka hinkwato ti fanele ku n'wi tshemba no n'wi tirhela hi ku gandrela.
Xifaniso xa 11 ta ku khotsiwa ka Petro. Petro ekhotsweni. Mitirho ku avanyisa ka 12 ndzimana ya 1 ku ya ka 11. Herode hosi a sungula ku xanisa valandzeleri va Yesu. A xanisa kereke ya Kreste. U dlayile muapostola Yakobe kutani a hoxa muapostola un'wana Petro ekhotsweni. Vusiku byin'wana Petro a etlele a bohiwile hi tipencana exikarhi ka valanguteri va n'wi langutile. Hi ku hatlisa ntsumi ya hosi yi fika yi ku ka Petro, hatlisa u pfuka. Hi ku hatlisa koloko timpencana ti wa ti nchuncheka emavokweni ya Petro. Kutani Petro a landza ntsumi a huma ekhotsweni. Loko va fika enyangweni ya nsimbi ya khotlo, nyangwa wu pfuleka, ku va hava na munhu loyi a va sivelaka. Petro a ehleketa leswaku i norho, ku kondza loko a ya fika emicendleleni, kutani ntsumi yi suka ka yena yi nyamalala. Xifaniso xa 12 ta Petro ni vanakulobye va xikhongelo. Mitirho ku avanyisa ka 12 ndzimana ya 12 ku ya ka 19. Loko Petro a tiyingisile a humile ekhotsweni a kongomile endlwini ya Maria, mana un'wana wa vaapostola. Vapfumeri vo tala a va ri kona kwalano vusiku byebyo, a va ri karhi va khongelela Petro. Petro a gongondza enyangweni ya rikupakupa, ku ta wa nhwanyana loyi va nge i Roda ku ta pfula. Kute loko a twa rito ra Petro, a nga pfulangi, kambe u tsutsumile a ya byela van'wana a ku, Petro u kona la nyangweni. Vapfumeri loko va twa sweswo a va tshembanga va ku, u ni rihuhu nhwanyana loyi. Kambe Petro a karhi a gongondza, kutani va pfula va n'wi vona. Va hlamala ngopfu. Petro a va byela hi ndlela leyi Xikwembu xi hlamuleke swikhongelo swa vona hi ku n'wi ntshunxa ekhotsweni. Vapfumeri va fanele ku hamba va hlangana swin'we va khongela. Xikwembu xi twa no hlamula swikhongelo swa lava pfumelaka eka Yesu. Yesu u te, ndza mi byela loko vambirhi eka n'wina la misaveni va pfumelelano hi nchumu kutani mi kombela, mi ta endleriwa swona hi Tatana loyi a nge tilweni. Hikuva loko vambirhi kumbe vanharhu va hlangana hi vito ra mina, ndzi ta va na vona. Hanska ngati ya Yesu ndzi hlayise Xikwembu, ndzi ta tshama hi masiku hanska ngati yakwe. Hanska ngati ya Yesu ndzi hlayise Xikwembu, ndzi ta tshama hi masiku hanska ngati yakwe. Buku ya nhungu, timhaka ta Saulo. Manghenelo.
Eka xifaniso lexi hi ta mi byela hi ta wanuna loyi a vuriwa Sawulo. Sawulo loyi a ri kona hi ku fa ka Stefano. Sawulo a ehleketa ku famba a endlela muti wa Damaska. A lava ku ya khoma vapfumeri a va yisa ekhotsweni. Erendweni ra yena ku humelele swilo swo hlamarisa. Xifaniso xa 13. Ku vonakala ni rito leri humaka hi le tilweni. Mitirho ku avanyisa ka 9 ndzimana ya 1 ku ya ka 9. Ku vonakala lokukulu loku ku fanaka ni rihati ku huma hi le tilweni ku rhendlela Sawulo kutani a wela hansi. Rito ri vulavula na yena riku, Sawulo, Sawulo, u ndzi xanisela yini? Sawulo a vutisa, u mani hosi? Kutani rito riku, hi mina Yesu loyi u n'wi xanisaka. Vavanuna lava a va ri na Sawulo va ri twile rito leri, kambe a va vonangi munhu. Sawulo a pfuka kambe a nga ha voni, a ri bofu. Kutani vavanuna lava a va fanele ku n'wi khoma hi voko va n'wi yisa eDamaska. Kutani a tshama masiku 3 a nga voni, a nga dyi, a nga nwi. Sawulo a ri ni tihanyi ngopfu eka valandzeleri va Hosi Yesu. Xikwembu xa swi kota ku hundzula munhu un'wana na un'wana. Yingisa u twa leswaku ku humelele yini swin'wana ku ya emahlweni. Xifaniso xa 14. Sawulo wa bofu na Ananiya. Mitirho ku avanyisa ka 9 ndzimana ya 10 ku ya ka 20. Laha hi vona nuna wa bofu Sawulo endlwini eDamaska. Xikwembu xi rhumela wanuna loyi va nge i Ananiya eka yena. Ananiya a ri mupfumeri ni mulandzeleri wa Yesu Kreste. A swi tiva leswaku Sawulo u endlile swilo swo chavisa eka vapfumeri eYerusalema. Kambe hambi swi ri tano, u yingisile a pfumela leswi Xikwembu xi n'wi rhumaka swona, a famba a ya ka Sawulo. Ananiya a ku ka Sawulo, Sawulo makwerhu, Hosi Yesu loyi a tikombiseke ka wena endleleni leyi u nga ta ha yona, u ndzi rhumile leswaku u tlhela u vona, ni leswaku u tala hi moya lowo kwetsima. Kutani Ananiya a n'wi tlhandleka mavoko. Hi nomu lowu Sawulo a tlhela a vona. U amukerile moya lowo kwetsima wa Xikwembu, kutani a khuvuriwa, kutani a komba vanhu leswaku kutani hi yena mulandzeleri mudyondzisiwa wa Yesu. Kutani Sawulo a ya eka Vayuda a va byela hinkwaswo ha Hosi Yesu. Ku fana na Ananiya, hi fanele ku yingisa Xikwembu hi nga chavi vanhu. Kutani Xikwembu xi ta hi tirhisa ku byela van'wana hi tindlela ta ku ponisiwa. Xifaniso xa 15. Kereke leyi khongelaka yi rhumela vafundhisi. Mitirho ku avanyisa ka 11 ndzimana ya 25 ku ya ka 26. Mitirho 13 ndzimana ya 1 ku ya ka 3. Emutini lowu vuriwaka Antiyoka, vapfumeri va hlengeletane swin'we va gandlela Xikwembu. Enhlangano wa vanhu lava a va ri kereke ya Antiyoko. A wu vuriwa Vakreste. Sawulo u fambile na Barnaba ku ya dyondzisa vanhu kona. Siku rin'wana varhangeri va kereka va titsonile swakudya, va khongela swin'we hi matimba, kutani moya lowu kwetsima wu vulavula na vona wu ku, ndzi hlawuleleni Barnaba na Sawulo
va ya entirhweni lowu ndzi va vitaneleke wona. Xikwembu xi lavile leswaku Saul na Barnaba va ya eka vanhu lava va nga sitwaka hi timhaka ta Yesu. U nga va vona Saul na Barnaba va khensamile exifanisweni lexi. Vakulukumba va kereka va va tlhandlekile mavoko va va khongelela, kutani va rhumela Saul na Barnaba ku ya dyondzisa mahungu lamanene ya Yesu eka lava va nga siku ri twaka rito kule le ni le Antiyoka. Yesu u te, fambani mi ya emisaveni hinkwayo, mi ya chumayela mahungu lamanene eka tinxaka hinkwato, ni vanhu hinkwavo, ni ka un'wana ni un'wana. Ni namuntlha leswi, Xikwembu xi vitana vanhu ekerekeni leswaku va huma va famba va vula mahungu lamanene eka munhu un'wana na un'wana. Kereke, vapfumeri va fanele ku va khongelela, va va seketela, va va rhumela handle. Xifaniso xa 16. Paul u vulavula ha Yesu. Mitirho ku avanyisa ka 13, ndzimana ya 4 ku ya ka 52. Saul na Barnaba va yile emitini yo tala ngopfu ni le swimitaneni swa le kule le. A ku ri wona nkarhi lowu Saul a vitaniwa hi vito ra yena rintshwa ra Paul. U hlanganile ni Vayuda etindlwini ta vukhongeri, tanihi leswi u vonaka laha xifanisweni, va karhi va dyondzisa. Xikwembu xa Vayuda xi hlawurile vatatana wa hina ku va endla rixaka lerikulu. Xi va nyikile vaprofeta lavakulu, varhangeri, vadyondzisi. Va va byela hi ta loyi a nga ta va ponisa eswidyohweni swa vona, i Hosi Yesu Kreste. Loko Yesu a tile, Vayuda vo tala a va pfumelanga ka yena, a va n'wi twisisanga leswaku i mani, ni leswaku a va nga ta n'wi gandzela loyi a rhumiweke hi Xikwembu. Paul na Barnaba na vona va dyondzisile vanhu leswaku hambileswi Yesu a nga onhanga nchumu, hambi swi ri tano va n'wi dlayile. Xikwembu xi n'wi pfuxile ekufeni, a nga ka a nga hafi nakambe. Kutani un'wana ni un'wana loyi a vekaka ku tshemba eka Yesu u amukeriwa hi Xikwembu, a endliwa lonene eka Xikwembu. Kambe lava va kanakanaka no hleka ntiyiso wa Xikwembu va ta biwa, va panixiwa hi Xikwembu. Vayuda van'wana vo tala ni tinxaka tin'wana ta vanhu va pfumerile eka mahungu lama. Kutani tikereka to tala ti akiwile, kambe van'wana a va pfumelanga. Switano ni namuntlha vanhu vo tala a va nga pfumeli loko hi va byela ha Yesu. Kambe Xikwembu xi rhandza leswaku un'wana na un'wana a twa, a pfumela eka mahungu lamanene ya Yesu, kutani a ponisiwa. Xifaniso xa 17. Xikwembu xi tlhela xi tivonakarisa no rhangela Paulo. Mitirho ku avanyisa ka 16, ndzimana ya 6 ku ya ka ya 10. Endzhaku ka malembe yo hlayanyana, Paulo u tlhele a endlela tinhlengeletano leti nakambe. U tlhele nakambe a famba ni van'wana vo hlayanyana. Un'wana wa vona a ku ri Silasi. A va rhandzile ku ya etikweni ra Bitiniya, kambe moya wa Yesu u va alela ku ya kwalano.
kasi vusiku byebyo Paulo u vonile mahlori. Eka mahlori malamo, Paulo u vonile wanuna wo huma etikweni ra Makedoniya a n'wi vitana a ku, pelela eMakedoniya u ta hi pfuna. Hi ku hatlisa, Paulo a swi twisisa leswaku Xikwembu xi va vitanela eMakedoniya. Xikwembu xi ta rhangela lava va rhandzaka ku landzela Hosi Yesu. Mikarhi min'wana xi ku komba hi milorho kumbe mahlori, kambe mikarhi yo tala xi hi kombisa no hi rhangela hi marito mo huma eka buku ya xona ku nga Bibele. Vapfumeri va fanele ku kombela Xikwembu leswaku xi va rhangela ka hinkwaswo leswi va swi endlaka. Va fanele va xi tshemba leswaku xi ta va komba ndlela yo kota ku yingisa loko xi va rhangela hi moya wa xona lowo kwetsima. Xifaniso xa 18. Paulo na Silas eku tsekatsekeni ka misava. Mitirho ku avanyisa ka 16, ndzimana ya 16 ku ya ka 35. Paulo na Silas va yingisile Xikwembu kutani va ya eFilipiya eMakedoniya. Kwalano va dyondzisile vanhu hi timhaka ta Yesu. Hi vito ra Yesu Kreste, va hlongorile moya lowo biha eka nhwanyana. Leswi swi vilerisile no karihisa vanhu van'wana, kutani va khoma Paulo na Silas va ba tlhela va va hoxa ekhotsweni. Evusikwini lebyikulu ngopfu Paulo na Silas a va khongela, va yimbelela Xikwembu tinsimu kwale khotsweni. Kambe hi nomu lowu, ku tekateka lokukulu ka misava ku va kona, tinyangwa ti pfuleka, tipencana hinkwato ta vabohiwa ti ncuncheka. Mulanguteri wa khotso a ehleketa leswaku vabohiwa va balekile. U chuhile ngopfu kutani a lava ku tidlaya. Kutani Paulo a n'wi vona a huwelela hi rito lerikulu a ku, u nga thuki u tivavisa, hikuva hi ha ri kona hinkwerhu. Mulanguteri wa khotso a va humesela handle a ku ka vona, n'wina vavanuna, ndzi nga endla yini leswaku ndzi ponisiwa? Vona va hlamula va ku, pfumela eka Hosi Yesu Kreste kutani u ta ponisiwa, wena ni va yindlu ya wena. Mulanguteri ni yindlu ya yena va veka ku tshemba ka vona eka Hosi Yesu, kutani va va ni ku tsaka lokukulu etimbilwini. Kutani mulanguteri a va hlayisa Paulo na Silas, kutani ni mixo a va tshika va famba. Va fambile va ri lava thunxekeke. Loko mikarhi yi bihile, hi fanele ku dzunisa Xikwembu. Loko hi tshembele eka Xikwembu, hi yingisa rito ra xona, kutani hi nga xi tirhela hinkwako laha hi nga kona. Yehova wa hi endlela leswa kahle, aleluya, wa hi endlela leswa kahle, na wena wa ku endlela leswa kahle, aleluya, wa hi endlela leswa kahle. Xifaniso xa 19. Paulo ni altari ya Xikwembu lexi xi nga tiviwiki. Mitirho ku avanyisa ka 17, ndzimana ya 16 ku ya ka 34. Muti wa Athena a wu talele hi swikwembu swa hava. Leswi swi vula leswo vanhu va ti endlela xilo kutani va xi gandzela hi xona xikwembu xa hava. Vanhu a va gandzela swikwembu swo hambanahambana. Exifanisweni lexi
Pawulo u langute eka altare. Eka altare leyi, leswi nga tsariwa swi vula leswaku eka xikwembu lexi nga tiviwiki. Vanhu va le Athena va rhandzile ku tiva leswaku va Pawulo va dyondzisa hi yini. Kutani Pawulo a ku ka vona, vavanuna va Athena, ndzi vona leswaku mi vanhu lava chavaka xikwembu ku tlurisa. Hikuva loko ndzi karhi ndzi famba ndzi languta magandlelo ya n'wina, ndzi kumile altare laha ku tsariweke va ku, eka xikwembu lexi nga tiviwiki. Sweswi ndzi lava ku mi byela hi xikwembu lexi mi nga xi tiviki. Pawulo a va dyondzisa hi xikwembu xa ntiyiso lexi xi endleke swilo hinkwaswo. I hosi ya tilo ni misava. A nga tshami etempeleni yo akiwa hi mavoko ya munhu. Pawulo a va byela leswaku va nga dyondza ku tiva xikwembu xin'we xa ntiyiso eka hosi Yesu. Kutani va tile ku ta pfumela eka xona. Yesu u ta vuya ku ta avanyisa un'wana ni un'wana. Hi yena muponisi a ri yexe. A ku na xikwembu xin'wana ni ripfumelo rin'wana leri nga ponisaka vanhu eswidyohweni. Tanihi Pawulo, a hi tshembekeni eku tshembeni hosi Yesu Kreste. Hi nga chaveni ku byela vanhu van'wana hi yena. Hi ta kota ku n'wi tirhela. Xifaniso xa 20. Pawulo a yisiwa hubyeni. Mitirho ku avanyisa ka 18 ndzimana ya 1 ku ya ka 17. Tanihi leswi mi swi vonaka la xifanisweni, Pawulo u le khombyeni nakambe. U le mutini wa Korinto. A ku ri na vanhu va timbilu to biha ngopfu va mona emutini lowu. Vayuda va le Korinte na vona a va kaneta Pawulo hikuva a byela Vayuda leswaku Yesu Kreste i Mesiya. Siku rin'wana ni vusiku hosi Yesu u vulavule na Pawulo a ku, u nga chavi, kambe vulavula u nga miyeri, hikuva ndzi na wena. A ku na munhu loyi a nga ta ku veka voko ra yena ehenhla ka wena ku ku endla swo biha, hikuva ndzi ni tiko lerikulu emutini lowu. Kutani Pawulo a tshamisa eKorinto a dyondzisa vanhu, kutani vo tala va pfumela eka mahungu lawa. Kambe Vayuda lava a va n'wi kaneta va ri ni mavondro na yena. Siku rin'wana va n'wi pfukerile kutani va n'wi yisa ehubyeni. A va n'wi hehla hileswaku u dyondzisa tidyondzo leti hambaneke ni ta vona. Hambi swi ri tano, ndhuna a yi va yingiselanga, yi va hlongola hinkwavo ehubyeni. Ehandle le hubyeni Vayuda a va karihe ngopfu. Va khoma murhangeri wa Muyuda loyi na yena a pfumelaka Yesu va n'wi ba, kambe Pawulo a baleka va nga n'wi vavisanga. Hi nga tshikeni ku vulavula hi Yesu, hambiloko vabihi ni vasandzi va hi kaneta. Xikwembu xi tshembisile leswaku xi ta va ni malandra ya xona mikarhi hinkwayo. Xifaniso xa 21. Masocha ma ponisa Pawulo eka valala va yena. Mintirho ku avanyisa ka 21 ndzimana ya 1. Mintirho ku avanyisa ka 22 ndzimana ya 24. Pawulo a tlhela a endlela tikereka tintshwa leti nga sunguriwa. Pawulo u kuceterile vapfumeri leswaku va yise mahlweni hi ku landzela Yesu. Vapfumeri van'wana va khongoterile Pawulo leswaku a nga yi eYerusalema. A swi tiva leswaku valala va yena va kona naswona va lava ku n'wi dlaya. Kambe Pawulo a ku, mina ndzi tilunghisile ku nga ri ku bohiwa ntsena,
kambe ku ri ku fela vito ra hosi Yesu eYerusalema. Kute loko Pawulo a tlhelele eYerusalema, Vayuda va pfuxa madzolonga ya yena, vunyingi byi ringetile ku n'wi dlaya emitendleleni. Van'wana va masocha ya Varoma va susile Pawulo entshungwini wa vanhu vo kariha swonghasi. Pawulo a yimile ehenhla endhawini ya masocha a vulavula ni ntshungu. Kutani va sungula va huwelela va ku, "N'wi dlayeni, a nga fanelangi ku hanya." Kutani masocha va n'wi teka va n'wi susa eka ntshungu va n'wi yisa ekhotsweni. Pawulo a nga chavi ku fa. A swi tiva leswaku ku ni hakelo yikulu etilweni leyi yi vekeriweke hinkwavo lava va nga ta xanisiwa hikwalaho ka Yesu. Xifaniso xa 22. Pawulo u dyondzisa eka vanhu va nkoka va matimu lamakulu, tindhuna, vafumi, tihosi ni nkosikazi. Mintirho ku avanyisa ka 23, ndzimana ya 11 ni mintirho ku avanyisa ka 25 na 26. Van'wana va Mayuda a va ha lava ku dlaya Pawulo, kambe hosi Yesu u ti vonakarisile eka Pawulo a ku, "Tiyisa mbilu Pawulo, hikuva ku kotisa leswi u vuleke vumbhoni bya timhaka ta mina eYerusalema, swi fanele leswaku u vula vumbhoni bya mina ni le Roma." Vakulukumba va Vayuda va hehla Pawulo emahlweni ka ndhuna ya Varoma. Va teka Pawulo va n'wi yisa eka Agripa hosi ya Vayuda. U nga va vona hinkwavo la xifanisweni lexi. Pawulo a nga chavi munhu. U byerile ndhuna, hosi ni nkosikazi ha Yesu. U va byerile hinkwaswo leswi Yesu a nga humelerisa xiswona eka yena loko a ri ndleleni yo ya eDamaska, ni leswi Yesu a nga n'wi lerisa xiswona leswaku a famba a byela vanhu va matiko hinkwawo hi mahungu lamanene. Hosi Agripa a ku u kusuhi ni ku khorwiswa hi Yesu. A swi tiva leswaku Pawulo a nga endlanga nchumu wo biha. Pawulo a kombela ku ya avanyisiwa hi Kejari ya le Roma. Agripa u pfumelele Pawulo ku ya avanyisiwa kona. Roma a wu ri muti wukulu ngopfu emisaveni hinkwayo nkarhi wolowo. Kejari na yona a yi ri munhu lonkulu, muavanyisi lonkulu loyi a tshama kwalano. Xikwembu a xi ri ni makungu yo karhi na Pawulo. Xi ni makungu yo hlawuleka eka munhu un'wana ni un'wana. Hi kuma makungu ya vutomi bya hina eka rito ra Xikwembu. Hi fanele ku xi yingisa. Xifaniso xa 23. Xikwembu xi na Pawulo ekhombyeni. Ku mbombomela ka ngalava. Mintirho 27, ndzimana ya 13 ku ya ka 44. Masocha ma teka Pawulo ni vabohiwa van'wana va va yisa eRoma. A va famba hi byatso ku pelela ntsungeni. Hi masiku ya 14, ngalava yi khomiwile hi mheho yo chavisa. Vanhu lava ingi va ri ngalaveni va ehleketa leswaku va ya ku feni. Ntsumi ya Xikwembu yi vulavula na Pawulo yi ku, "U nga chavi Pawulo, u fanele ku ya yima emahlweni ka Kejari. Xikwembu xi ta ponisa mavutomi ya vanhu lava hinkwavo va nga na wena." Hi nkarhinyana ngalavo yi fika ekusuhi ni xihlala.
ngalava yi sungula ku tsemelelekana. Vanhu va sungula ku tlulela ematini elwandle. Van'wana a va swi koti ku hlambela. Van'wana va khomelela eswimpombondwaneni swa ngalava. Hi mukhuva wolowo va fika eribuweni va ponile hinkwavo. Eka mhaka leyi, hi dyondza leswaku loko Xikwembu xi ri ni ntirho na hina, leswaku hi tirha, xa swi kota ku hi ponisa emakhombyeni ya tinxakanxaka. Xifaniso xa 24. Paulo tanihi mubohiwa eRoma. Mitirho ku avanyisa ka 28, ndzimana ya 16 ku ya ka 31. Laha mi vona Paulo eRoma, laha u tshamile malembe 2 ekhotsweni. U pfumeleriwile ku tshama endlwini ya yena yo ta hakelela, a tshama ni socha ra Muroma ku n'wi langutela. U amukerile no tsakela hinkwavo lava va taka ku ta n'wi vona. U va dyondzisile hi ta mfumo wa Xikwembu na Hosi Yesu. Paulo u tsarile mapapila ku dyondzisa tikereka leti a nga ti endlela a nga si khomiwa. Mapapila lama ma kona eBibeleni leswaku hinkwavo vanhu va ta dyondza tindlela ta Xikwembu. Paulo u xaniseke ngopfu hikwalaho ka Yesu. Minkarhi min'wana a biwa, a khandliwa, a va hava swakudya, a va hava ni kaya. Eku heteleleni u dlayiwile hi Varoma. Kambe Paulo epapileni ra yena eka Varoma u tsalela vapfumeri hinkwavo u ri, ndzi tiyisile ndzi ri ku nga va rifu kumbe ku hanya, kumbe xin'wana na xin'wana eka ntumbuluko hinkwawo lexi xi nga ri hambanisaka ni rirhandzu ra Xikwembu leri ri nga eka Kreste Yesu Hosi ya hina. Xikwembu xi nyika matimba eka hinkwavo lava pfumelaka eka yena, va tirhela Hosi ni Muponisi Yesu Kreste. A hi nyiketeni vutomi bya hina eka Hosi Yesu. A hi n'wi tirheleni hi hangalasa mahungu lamanene ya yena leswaku misava hinkwayo yi ta tiva leswaku Yesu u nyika vutomi lebyi nga heriki hi Xikwembu.